cualquier se intramit edom. Shesh sachruli telaklichatenamit. Habanan ta kwaklesi kwichiklik katenamit chake. Aban lika kwal ashanim skwankil tishye. Ebaan tesh kwaklesi kwichiklish tenamit. Olain tin sat kwichikru. Num tajenak chima usilalish tenamite. Chakebre. Usted ya cuire. Litenamit aran jodelik Dios José Dios ashbe. Rikina akwi shna eru terilik arute tak ulman. Usted ye chinimak ta shakshlo ali ni makwal Dios jalakbar shakesh. Amén. Hermano, eretal. Li Dios chan nekeshra. Amén. Li Dios nekeshra chan. Manakanaw nak li Dios nekeshra lahat. Manakanaw nak li Dios haan na raw kagwe lahat atin herman. O manak kwanchi khunak na kanaw na raw kagwe. Mare kwantis che khunak li herman. Bueno hermano Efraín, de Dios kalikiste pero li somati sinikiste pero ta chichikaman porque la somatin aninaten anre haan li Dios. Entonces ani chochi rao kagwe chikokanan. Nabaligas che chan Gidraking ani mayahak chulukuni Dios kwale ing arak chabil kwankin. Nabalik ya jogre chikaman. Nabalik ya chikamain mare makulaat. Pero kwankep ing alek ya shukwaru ni Dios. Kwankep ing alek ya shkursirip chiru ni Dios. Kwankep makah ereli kakwa Dios. Pero ebitenamitaan aruli kwan salirra. Aruli kwanses ka ush. Hotana chokes chebal la esne keche. Chankir na kuara chankes kwechan. Abe. Makwale que jogre. Oen chankiru tishray Dios lini trabaji. Hermano. Na balebne que se chikamay. Chankiru tishray Dios. Gidrachyan ishray Dios. Yatin shorek into minchit anto. Abe. Na palebre que esté guitaractiana de que sale Dios chit antorak tintawin trabajo chit antorak tintawin chakaem chit antorak tintawin ingwa kuka chijonil pero sa shkabanak la ini que sufrir in kwakli ela da ochtiene kin kulon chankiro ni Israel Dios tak tinche chkaman hermano na bale ahpa panel ho ang ing ahpa panel mokonekish kohop tashol rikiliatinain. Porque Dios lleva a Dios la inekeshinra. Anistiogre shanlikagwa. Ana ekistie re la Israel. Likagwa Dios lleva al re escualal nekeshinra. Escualal. Cheshkwang sesjalal, makaek osla, makae banu, sesjalal kwang kesero choch, sesjalal kwang katsabele balchit, sesjalal tachik sa trabah, ki kwang kat sa trabah chali Dios, chanawak ikwang, chanawak trabahik, chanawak sumeng, chanawak taklang, chanakweli kakwa Dios. Amén. Pero aruna kachela o. Chanterutish, ay Dios, Señor. Hermano, Jochan chanta na jonak chukwabeh. Nastereli ralal, at kualal, kuinakakwak nak lain, Jochukwabeh, chokakwe, tatinra, tinkeakwe karutakwa,
Chinaksa chonak lain ninrala chabilal, ninrala na lip, ninrala kwanjik na na kabanu. Entonces, naraknastie, hay que ganar el amor de un padre. Amén. Entonces, naraknastie, nak angeliru, recheninkil, lish rahom, honak nabeh, honak chukwabeh, sashbeh, honak li alalbeh. Amén. Kui honak alalbeh, narak nak chabilak rik insnas chukwa, marak chabilak rik chukwabeh, rik iniralal, tiene que li alalbeh, tis kanabrib, ho narak li chukwabeh, tiene que li alalbeh, tis erib chitaklak, arut yegre us, arut yeli chukwabeh, ho kan hat kabanu. Entonces sa chukwabeh Dios lleva ali Dios la in nekeshin racha. La in nekeshin ra. Napalep nekeshet akil. Yo sin papá makunis rata. Kosbesik aril pilpanas panon chukwa. Mag-asa ka enak lain ralalin papá. Masik ni kiniril. Hermano, marekwa nakicho kataking alakachra. Marik kinahulak chirulik arucho kataking alagajra. Shanta kwana honak napeh, honak chukwabeh, tish ektanaralal, shiktariralal, kuiha anas daunak skeok jaks juam. Amen. Pero maugulak ni chukwabeh, tish ra honak ralal salimak, salikalak, salik elat, salikamsin. Makukulak jubak chukwabeh tisye masay korik ina alik wala masah el maulak. Maulak tisye kunak mama papa tisye masina chistos rin akom alper masina iskop na rak maulak. Amen. Maulak tulak chiruli na ber chukwabeh naklakat kunak iskalbeh pero kunak sumikikin tabano. Maulak. Makok etrak la na jukwa natatshaklik sa shalibe sakwata sa konak queen maungulak trak la papá la mamá awut porque Dios lleva li Cristo li Dios si kamagwayi la ine que shinra pero la es de que che champutero na kwaracha keshan. Amen. Napasutik ala kataruli karapal mali Dios. Para cuál irá mali Dios man Efraín. Nasyakwe ako akwa nawikwang naw atinak naw seraik. Chanakwe. Pero ano kachela o es que kat sumalike masikin injerman. Hana na kache? Es que herman sakaya ya masara ki atinak ko kanak shinje. Oli Dios así la inakatinra. Una de cachrali kakwa Dios lleva la guerra matatinak y la kakreuchiatin. Ahora yo será mal Dios. Pero chankirun Israel Dios hermano Efraín porque más yo que si el teramit haban la esne que ye chanrunak na kuara chankirut kanao kakwa na kuara chankesque chali Dios. Amén. A la cual vale que sea, chanti kirurak ti Israel Dios, ti Israel Dios, naknas kosali queen trae mali Dios que osimskaro que hunak osis parcela, halina alas rabal tasje. Nasje, usa cuál es Raobil, usa cuál es ten ambil, il takil, quimskaro, il halan Dios is falta se ajéis ulain mak anas que Dios hermano. Pagkutanaw ta charo kwalikwin ka. Pagkutanaw ta arut chapchok kagit marik ini Dios. Pagkutanaw ta. Makolti ka question laktabi. Kakwa dyan. Awunak ebling anay ke papa na ke shikinak sakwa kep dyan. Amen. Kakwa dyan laktabi. Awunak ling anay ke teshpa. Kwan kep shbiomal dyan.
Makane que palto re. Awut chalak David. Ulah David kisje. Bueno chan. Kakini nanak se chosha kwan khuni na chan. Kwan khuni biomal chan. Inka khoni kwan ni re kwale chan. Allo? Masa kwabi? La inting koho pinchol arki kwalin biomal se chosha chan lak David. Makuti ilok ta perik inep ni kwan kesh biomal sa ruchi chan. Link anas tabi nuli raex para Dios nas che. Ayos kakwa kaulik alikidara. Makasak arukwe. Rasa sak ni kinume kakwa. Pero sat kwak. Pero sat sakan. Pero okay, kesta pala na actually ko na almohada Dios. Sabut kilat ikisa pero sasa sa anak pala kolom chiro. Es que Dios yo charapan. Amen. Naklaat o kakwe chihilang sa okirain. Ani sila o kakwe? Ani? Pero el Somatín Estados Unidos. Kiskacha kwipin $100. Sa Saint Chol ting guardia ko. Ganak Saint Chol. Marechanka? Amén. Porque nabale mas pabanel hermano. Naknarae mas Somatín to konas che. Alas ko sin Israel Dios Israel Somatín ya. Una kikana rala Somati con todo y Dios nagake ali Dios kalikin sumecha ali Dios kalikin shra abut in Somati mak achinira qui Piterak ni ali Dios ikana ni sektanay Somatin chan ikana ni sektanay qui shakil char manakwi piterak ni shra Dios Dios chan hermano. Cuilaat o kakwechicuark es que Dios shatra. Utlipats tak enakwan. Timpatra kakwenakwan. Ti ogra chispat malereche junkalesh. Machatrali Dios yakinake. Honegaye es que más o menos chakat. Pues creo que mareshishra porque shinkwak bayak. Mas iksintiv ela. Ya ken shinket kwalep ay pier ekumak artistibel ya shukwa shinket sen cafe chan. Amen. Li queen kerman li is kerman mukuk okota shorik ilinas seka mukusasata shorik ilinas sekara lalkutan nakisket tip ela kwalep ekunas che asit yalak shosray Dios atip shaket nakwan. Hermano, li Dios, naksat kechi behek, naksat kechi atinak, naksat ke hermano chinipale pa familia es que ali li Dios rao kakwe. Pero la ona gaje katruti pantosi, makwante karukwe, makwante karutim tiho chirish mak rasa kus ke shi eku chanagos ke rasa kus ke shi eku chanda tintiho katruti tiho ni changep. Katrutinye, makatinye, squarch kamar. Karutyo nakwan, yochi ilok kerman, lika ustril salisquariman. Napalepik ale que staurulis raom mi Dios. Ne que kwar ril pali mausilan. Ne que kwar ril pali yo que chiho paleri. Amén. Pero linas naviruli Dios. Linas nabros raom mi Dios. Naknahilang ke hermanas che, papa, o kwechi kwark, patyo sa kwesek inkwa, patyo sa kwesek ekuka, manek asim pantoshin aksin kwak, pero skuyi makakwa, pero timpantyo sa kuril elali kwalep, li eku, sa refacción a las 10, o kanak a las 3 de la tarde. Manek ano naman? Ha? Malika ba Diyos yan? Pressing ka. Launa ka dyan, Diyos. Hulak chikus kay refacción de hermanas 10. Chan? Pior, listebeling kwa kwalep. Skwech mal jokat. Il paliris jokat. En vez que se pareli Dios, kakwa.
panteos rela, cualasis, cachicuac, que agua a las 10, que refacción a las 10, Señor. Majuna banure. Arunas mandi queen kanakwan. Nasya, es que musculat que si queen aus kechak. Na para decir la cual es que mirinda las cuas. E mejor amo ma Coca-Cola que el hermano. Amén. Pero Dios lleva le agua. La in honelik nekeshinra. Shan kinre la Israel. Aan la es nekeye. Chanru takanaw naknakwara chankeshan. Ya que nakwan. Masya pantusis ka chiruli Dios hermano. La pan, la café, la agua pura. Mare cuan golosín jaquet. Masya pantusis li Dios. Amén, hermano. Masya pantusis li Dios. Ah, Dios mío. ¿Cuál chica na cuan que hermano es más justo na gallet yo que es hostil? Makonarat na check ni ranap ni ras chat. Nasje feliz noche me escuchan de chire aquí esco. Romrip ni chat ran Dios hostil. Pero tapat ragre. Mana kacali Dios sakatre. Ah, kacang kisa kochot. Tapat ragre kuna que hermano chan kuru se namsili kun kutan mano. Mare cuantis che hermano la in pasikashin kwak ekuk awut masin hostil. Awuk kasat kwak hermano. Es que rin kushrat si kushte belingua. Ara una chal juliatin que se kunishrat Dios chan. Ah ni Dios mas mal bikin ni Dios kanish tenga kalas que serin chol hermano. Dios na kachrajo de likchan. Pero la o mas que la o mukuna kaketa retar, mukuna kalo ahorita, mukuna koslo, y te le caramas mal Dios. Por eso, hermano, abiti ya que nada papa de él, yo cachua vigil, li Dios chan, jonelik, no koshra, li Dios, jonelik no koshra chan. Harap tische, Dios me ama, Dios me ama. Creo que cuando en Biblia sección a ti, y la cuanari. Apenas ya sacas la nate. Malaquías 1:2. Apenas ya. Yo os he amado. Amén. Yo os he amado, dice Jehová. Y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Amén. No era Esaú, hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob. Amén, hermano. Abichos Jebal, Shankesh, Mama Kwata Biritz in la Esaú la Jacob, la Inshin Ra'achan. Pero Osla, Karus mano Jacob, hermano, que la Esaú. Karus mano Jacob, que la Esaú. La. Bueno, a Cuevain, a Isaac, Otlishna, porque la Isaac, Juan Cuible Ralal. Otla Isaac, ada cual la Jacob, otra Esaú.
Habanan lang Isaac kisjere lang Esau porque an lishbi alalbech lang Esau. Lishkap alalbech ha la Jacob. Amen. La Jacob ha lishkap alalbech ha lishbi alalbech lang Esau. Haban lang Isaac kisjere li ralal. Kisjere kamain. Esau si stibelingwa. Atusek iche. Ta si stibelingwa ta kamsunak stibelingwa. Unak ta kaures stibelingwa chusrelak Esau ta amchak ula intat kosoptesinak ta insakem pero atusek iche sikpal chusre. Amen. Usak chalak Esau kikoo lang Esau. Habalan lishmama la Jacob Yora bin kiri kisjelis chukwa lang Esau. Amen. Kirapire silis na la Jacob nak kisjech kamaili chukwa benak sikjes tibelingwa o naktat kulong tat kusoptesit chi usre lang Esau. Ut aruk kisjeli na be kismok lira la Jacob. Kisjeli rina beh reli la Jacob. Abitin jagwe chusreli la Jacob. La chukwa o creer sopte sin kila Esau. Porque al primogénito, o sea, ven al beh la Esau. Bueno, habanalina beh kisjeli kamagwayi. Mas us gives the eskwala papa. Unak tishpat akwe aniat malata Esau ehe la in chakatre la papa shalis mama. Amen. Entonces la Jacob kishmanu hosyesh mama kiroslo ili kisyesh mama usakcha kishtir tibelekwa. Unak kirus tibel eskwala Jacob kiskamrik in la Isaac li chukwabeh. Unak kwarik in chukwabeh kische shinkulum papa. Porque la Isaac achisakena ilok. Makuna ilok de chila Isaac. Entonces la Esau chamero ismayak listel. Ot ano kismanu la Jacob chan kiskeli rish lisul churulistel renak cheris chukwa masakalchala kala Esau chan. Amen. Salat all. Amen bikische. La Jacob kirel a omarakis para iris chukwa pero le caco a Dios kistie re la Jacobo us Mak anastie tinkela aquasopte sinkil hokistie la chukwa porque Dios sopte signe que es que haya kunshil hermano halam ayak los sopte signas cuancha kunshil. Amén. Entonces evacuiba y Jona rakwisk amok reli o sopte sig harak li asperchu la Jacob. Pero la Jacob kish receive y listo para kish now y okrik ilish chukwa na tishkola usopteshikan porque chokere la Jacob mak aji lo sopteshik kuire la Esau tashik. Amén. O sea que la Jacob quiero oxijolina lep Kishke Hulshnalep, Alutishmanu, Renak Tishke ganar a bendición. Pero más osoptesik. Aunque la Jacoba Kibalaik, aunque la Jacoba Kirshma, Kirel Ali osoptesió Black Esau, pero Kishke ganar la Jacob. Marikwa Jodale Kachelat, es que la ida hermano Efraín, na kwek alam mo ko yung kulub, tas kulub akwas hat pas okrechan. Na balik kasi, es que kwanap wala na kesol retalio soptesik, layak nakta na atpinak o soptesik, la ining chan, hermano,
es que la at chapin, marina caché, hermano Efraín, tan siquiera en tijonel, tan siquiera en ángel, bajo la familia, ni cuanab, ni cuase, mac angelem, ulai, mac ani okui, mac ani okirik ni Dios, hermano, mientras elis tu la gip, tat okchipatioshing, tat okshlo onikili Dios, tat oksikmali Dios, Dios tachra. Hola quiere la Jacobo. Amén. Li Dios tachra laat. Pero sa shabana gache, la imak atim bano herman, mak aina ere li Dios, kuarak tia inti osoptesik, kuarak la inti tauli osoptesik Dios, pero mak ani okwerman, rachisani sikiyos. Nanakachela o chokra cuál es más las que o sea cool, reli bendición a reli nasroxish kaush herman chakal reru. Reli na kwakles rip na aksirip na kwakles sakrip herman salis na nasye bueno la ining ating sakek la in mag enak tin sakok marak tin kanab yos chirish reli bendición la in tiene que ganar pero tiene que tat kwaklik kwaklin kwakles akwip porque na palem na kasi ayos akreta nak nebain akreta nak se polem ojo ting chakap hermano ya au o se chona bukut usakta o kana king kana usa. Amen. Na palem kasi ayos la os de bali Dios bukut usak tabayak maulak to kwaklik maulak to usak porque kana kiskes pa banak te usak kukamatas panula Jacobo. La Jacobo, porque quisiera matquete que ala con que me escuchando la Jacobo que esté la in la cualal le nakachra, cuaye la saque, cuain ukan chusre la Isaac, entonces la Isaac na kirakach cuac, kirakach ukak a la cuan kim chare la Jacob, por muka Jacob ta esa usa chola la Isaac. Entonces que a la cuan at cualal chan, tat cuosop te si la atat kiang, la cualal te tam, likara cuete tam, unichota trabajina pal awin el chiru, o sop te si milat chusre la Jacob. Sa chola na kala esa uchoro sop te sinki. Amén. Una kikululak Esaú que esté papá sin kulun kwain. Esto que esté Esaú malat ut alebes kulun wiki malakchan. Alebes kulun wiki malakchan. Lain nak sikat kilo sopta sika. Amén. Por eso na palep de que esté la kwan cha te kiting ulak kamakwali ayo. Ya atawan ka choke. Ya Dios atmas kao sikira tawankil kuna rakutos kamakwale kuna rakinkar kamakwale naulak se tenamit nasje yosamot kokospech na usal mangulak tanat tinjal kuna kamot kwale pero nasat okchi kwakli sa imagib sa patra de Dios kakwa kwakin trabajo kain ángel na kwak usak na kwak kwaklik pero anak kwan kakwa tinjakwenak tinjerak tinken chol chataken kil charramal kwayeli kwam kwayeli jonal kwayeli chol salak ángel kakwa Dios kwayeli juam entonces ni Dios te quiere decir usted o soptesimilete je aus el akmitala shuan pero kwan arure usted mas ne parah naknakil es que as kwak le sirip kanap li atawan ox y para la bendición, pero es cualquier Dios. Amén. Marita, hermano Efraín, na cuarta si quiere con una quince la tienda, pero canin rucha, grutin panu, na cachine que está que ayos cabe que allí, chanque maque, ya que está que kawak allí. Marit islewa kokal, marit choklaheb kaya churkukutan, ukot el tabaya ka negosyo, mag-akwitien, sangke bagay, ulat kasi, bueno, mag-akwitien tagwabi, kakitak chikaye, tulchi panulchi, awul, pero shut, hula, hermano.
Olik ebisas kausak maka negosyo porque magut elkta porque maseba kokal hata choyogre entonces jeli nakikesa chola ingitere entonces ya alta namak etik ay negosyo kwan karan katsekali katubin kakak yo kepse tenamit yo kepse feria yo kep allí chankep entonces oxe kankil ya shibek. A ver, claro, esta chichipazo que una queen. Claro, esta padre mana el negocio. Mamón te voy a decir que adiós, cara, el chabil, ni que 1,000, 2,000, 3,000 machaca aquí, hermano. Amén. Por eso, hermano, a mí te inquiacue. Por eso na pane que se Dios caliquish na Dios lain makakaruque makay negocio makay tienda hermano porque yo kachipatsok rikini kwash negocio ot nas jakwe nakachibe chak machaba kikajal inja kagelat sare que ta jere khonak la besinda je que atiende la in allí khonin ay machakatrek porque en el canal 8 no entiende que ataca alemán, hone que es a cristiano, hone que es la cliente. Por eso nada vale que sea mukuna el telik allí, mukuna el telik ay, mukuna el ta inchanque bague es que mukotera tat kwaklir, mukotera naklaat tat okchi usak. ¿Aló? Ay, hermano, ya la que hermano, kaninaw kauna kamini atinak. Mana que está viruchos lleva la tiene Dios. Amén. Spali railal kisko. Cuál pueblo ve. Por eso, hermano, kana spatsal khona kana le ready kwanzaro chichoch. Abi Dios lleva la Biblia. Kana Dios lleva la Biblia. La in honelik nekejinra chan li Dios re la Israel chan. Amén. Chan kiruti usak sa kunak negosyo, eli Dios chume hunelik. Chan kiruti usak sa intrabah, hermano, eli Dios hunelik sa la trabah. Naktatohek, osla la mayeh. Masugobi? Kuankat se trabah sa kunak empresa, sa kunak ipalma, sa kunak iteca, sa kunak li bananero, sa kunak li almacén. Nakwana trabah, now oslak, now shukuanquirli Dios, naxatoje oslali templo, oslala mayeh spingwa, renaktat usak, porque nas yeli kakwa Dios, kuila esh, tesmayehak, teskuosop tesichan, pero na palep anakwan mejor trabajo kwan rikin, chabis trabajo. Pero manamayehak inka. Ara utan makunas eta retal hok arut Diyos at pagkisporitumin. Amen. Na palep na kesye mag-ak eli trabahik. Hermano, na palep kesye mag-ak eli trabahik. Ningul 3,000 po, pero mag-anas lok o kwes kalaban kili trabahik. Mas hilangkin porque mag-ak hermano. Porque la ate, porque catarok senki la jolón. Porque la ate galle siempre nagacuech, siempre nagalle mag echoki. Pero jonakli na shukwal Dios, jonakli na snaura na rey pani Dios nasche a la cual sin toje nakapok la sumatin mi amor. O cuesta la kirin tumin.
Abanan isi mayeh kachinak sali tuminain kam sali templo. Amen. Kam sali templo li mayeh hasta sa kelak angel smanak litrapah kwan kinkwi kau chaah pero la ininaw nak ni Dios kyo in rampal kyo inteng angkil ni kinsra sa trapah iho kanak tokwan in trapah achu at kushakil kam ni kamayeh. Entonces la sumatin tisye pastor kwayes mayeh in sumatin na traik raslalipo na toje kwaye hermano pastor uli pastor tisye Señor os optes de hermana ran se trapah kakwat es metsew es kabilal makanap kwali accidente mak kakwat es kuli accidente sachos es trapah Señor kwayer ismayeh entoli kakwat Dios hermano Dios lleva se choli kakwa entonces se queen kain si chabil entonces tinrachi us porque la achan yo kach lleval ni Israel Dios pero li tenamit hermano li mak anarach kwas trapah otohon ni kesye Arunya seri teramit, charuna kuara kakwa cengep, cangkuna kuara, amen. Cangkiruna kuara kakwa Dios. Nah, apa aku cakap kesy herman, narilah ki Dios nak maka, pero li Dios, moko naspat tayi kacakatok paling naspat lina ala salachon. Masuk koi? Kuikwana mamakelal, kuikwana makelal, lit el salagua, porque nastieli Corintios, Jonakchan, linak eokchan chachol, no es por necesidad, Dios nas que multiplicar, amén. Entonces la aticuana trabaja, la aticuana negocio, la aticuana tortillería, la tachik se tem se domingo, elina ala sachor, según la bendición. Mag ekuchinapal porque hona kat koslak chirish, masukabi. Amen. Ya gagwe. Lijok e altis keri Dios alaguam pero mak echinapal porque na kanaw naktibelehat hona gatye ay kada pesing echinapal imayer sin hatsa pe bayak renak sin kerak kastar kinain hermano por eso lina ala salakwam kereli Dios amén. Porque na alem ne gesye sin que na bal mo ko sin soptesta li Dios hermano porque sakpinak na pa ke sin que na bal mil quetzal Dios nim nakspil es que mo ko tatro soptesta aló masalachor Masale echol hermano, masale echol hermano. Cualquier tanar las kaholi Dios yo que es chepal. Laipe ko ani maka kwak ani usa. Laipe ko king ki kakwa na king nakidi usa ko Dios. Usa anak jo kas karetal. Usa. Aji pero nak taje ha. Abinak na oka Efrain Sulz tumintra hermano makoniga kwarta osak pero konak inastabiro nasje na tiapak na bingkil impat akakerman hermano Queen hermana Isk Estados Unidos la ethnic strike era en Estados Unidos hermana Isk
Inja kaki hermano kuin hermana is. Masali trabajik. Ano nga jelat? Masali trabajik. Mako na siya pero kung ilin trabaho, tapos ano siya sa trabaho? Nagaja, karena sa kayo likutan, karena ko siya sa trabaho, pero tiada kita tingsi, nagka-chest gila ko siya, ay. Magkusata, kau li trabahik, o na kau li trabahik, o sila ni Dios sa la trabaho, at iskat queen. Amen. Pero nabalik eske, manisteng ata pastor ting esmaye, chane eske. Matisteng ata kawa pastor ting ek arure. La ini po rashi kish rain tel rain kwa rain holom. Takowa ko. Amen. Hindi ako. La ati is queen ka trabaho. La mayer lina siya sa lagwam. Ready Dios. Kawut naktak porque nasyeli Dios takwabi. La in honelik ni keshinra. O la es ni kechan. Sampu tiro na nagkwara kakwa chan keshan. Sampu tiro. Limas okenak sa rululi queen li isas chen ni keschen kami ni. Diyos akwa, masakit si Azul ala tuming kwaran, Diyos. Toko bahay ko, luglukat, tao kanakat sa atrapak. Pior na kasi kung kuta na hilal. Abitin jagwe. Paano kwento ka rin? Hermano, hermana. Abitin jagwe. Kung la patronas kung kuta na hilal, matkala sa kutangkan, loon ni Diyos. Kaunak loon ni Diyos. Porque Diyos jebal, laing honerik yokin charapan. Ulat. Ha. Naso la cholak sa kwabinak sa kutanin tat hilang kakwa kung kutan ang hilal tat hilang etos al tal dia tat chalkuchik nakaje ay Dios nakarpiskok pa sila chol nakaje tat saklim ayak sa smu di gasolinera kwaktik ang kung nagkahaki kuka. Ha? Nabalik siya, hulak ni hilag, ing amak, kung kahak kuka, ting ese ref, ting hulak, ting ese kongelador, ting hulak, kekeak, ting ketak, ting hilang. Unak na chala makedal at por, unak na okcha at nakyos at por, tok ara na katyamak. Tok ara na katye, Señor, que hay trabajo, Dios. Hermano, nakwana trabajo es que Dios chocharaban. Nakwana tumin es que Dios chocharaban. Pero kuila ating acha na karali Dios, matyapak natatratin na Dios. Matyapak, hermano. Nanak salin
Amen. Masala chol. Sa kuya magton hilam ayak na kinloob siya tinak. Pero masala chol hermano Erikin. Hermano. Mare sa kungkutan takilkip. Kakil Dios na bukre. Quien kata takilkip sa church pero kaya kachol. Lai siempre ninke. Lai magulaktik en cuanquil. Magulaktik aus kebalin cuanquil. Porque jonakit es cuanquil. Hali Cristo Jesús. Dios lleva el keli kakwa. Habita guabi. Lain jodelik nakisinra. Shan li kakwa. Repa Israel chan. Haban la es naketchan. Shan runa kanaw nak nagwara chan kesh. Versículo 5. Rikinah kuishna eruterik aruteskul tak ulman utteje. Chinimak tasakshlo alinimak kwal Dios el akbar chakesh. Chinimak tasakshlo alinimak kwal Dios chakesh. Chinimak tasakshlo alinimak kwal Dios chakesh chan li Biblia. Amén. Por eso, hermano, Joaquín la ati yoga chiquilmal. Pinagakuas que va la negocio, el negocio. Maguapine que está cuiri cuas negocio. Kuna el tabaya, na cuanca negocio, maguapi. Porque Jonax rabin stelo mi Dios, maungulach. Tiskut sutanak, tisrali Dios, tiskes negocio, es trabajo, maungulak tiskut sutan. Pero qui la atstat okchis ni mankila kip ahí sí. Amén. Katiak hermano, mare cuara konak tiske hermano Efraín, pero aún akli negocio la in skube, aún elik alukuela in kachi kontak na sintikip chak in kia kakwe. Naksitikip chak la negocio, num takesh sa ila chol, nakatihok, nakakea nakakena ala sa chol. Pero mientras colijonal, kuichiap o shichiap, ako kikseli negocio, managatulak si sa kult, kuan su tingka, managakupsich ka kip sa la negocio, kuan su dakinka, nakachilay lamos, kuan nachakila kinep ni Cristian, sheshkesh kasa kikin, kanekestoch, ho kanak kati sa chol sa la negocio, kuan chakila kinakwa sa kwitsin. Ho kanak ni Dios ok takumsigil. Napane que sea la cual hermano Efraín, kaunak li negocio kachi usto chi el, porque la atio kachi chikibo kirusa la negocio, makachka rahob, machka kuyub, machka chabilal, mas chichi achikakish. Keja kalo honey kego, kwak lo us. Makosut chinastili redis cliente na cual ni cristiana gulak se agra kilo pas ulupal ay batyo saya gachachilo makosut kache ket kosi aka café Dios latin cristiana yo san makachi na kache Hokanak ni Dios okril alalana lep ala kwanjik salak aruay pieza la negocio hokanak ni Dios ni maldición. Porque musik taktulak inka usto chulak inka sino que la musik yo num takisa. Por eso Dios lleva a Dios la esta que che a una que usto coche él a una la hoy a usquanco porque la esta mo con que now touch a cash now aliru anile Dios chan. Amén. Na malep hermano Queen kanakwan yo kepchi isig sa trabajo aún ak yo isig sa trabajo abitin jagwe kuyumakin magri kwan e trabajo kuita natin sintaus hermano e khayal me makaya che chakwe masarabi me makaya che chakwe bueno nakshatiki bala trabajo ayos puntual kwan kat nakshakwe la patrón 6 de la mañana presente
a las 3 akshat kwaklik. Kawut, porque cuando una necesidad, pero quitas a trabajar, porque tú estás para tu vida. Entonces, a cumplir la hora. Dan nagatulak trabaja quiere una cachik, mukubek tan cachik, mukuino tan cachik, mukuhila tan cachik, trabaja quiere una cachik. Pero awut nak yo kasta palich sa la trabajo. Porque mas napasut ka tawer chi lang, napasut ka tawer chi iloker man chi okok sa telepono. Anak kwan kuna chakila. Nakache, bueno makache na kwakik kitiri sim patron sa trabajo, tintaw chukuna kikwe chabil. Nawi kache, tintaw chukuna kin trabajo mejor. Chana keska? Ona akis erlis trabajo se cada pesin tekin trabajo, cada pesin el na rumruti por hermasi as trabajo, kaji na staff trabajo, ani kwan kin aking kaus kwan kan sa trabajo. Ani kwan kin malaktos isingage malak isingage na gaje pasingka daat shats kaki siyala ata khona sage sha chupla trabajo porque kachi us yokat. Amén. Makoltika que na che Eclesiastés, todo tiene su tiempo, chan. Abi chisjonil kwas jonalil chan. Kityakwela patrón 15 minutos silang mantiosire ni Dios. Kityakwela patrón ket ya kakuka descanso chakake hilar que achol que al cumplir likarut yela patrón marajonak ni taklang res al trabajo pa mire kupsia kipchiru. Por eso, hermano, Dios lleva a Dios la hijo de que shinra, pero la at negatele más que trabajo y ya güey, la at negatele que trabajo Dios negate la in kanakin trabajo, mag enak kwani Dios, mag enak linas power, magunah etin trabajo Dios, tialaan, porque nas kwana trabajo, makultika gek anu kabano, makultika gek charu kwankat. Unak kisma trabajo Dios que hecho ka enemigo de Dios. Unak makach karwa kaya nagache shenir de Dios lain. Kachin kultik, kachin tihok, makach kang ekwe, okwech ukak, okwech kalang, okwech kang shakil, tingkalap in kokal, tingkalap in familia, kalan tiyok si bankil, cha. Abe? Napalit yung kisma ng kinak chikaman. Pero li Dios Dios lleva lain cha li Dios. Jonelik ni kisinira. La in jodelik de que shinra shali Dios jokala charu kwankat chankiro na ketaliman lahat managapa nakli Dios na gatsira manakanaw chitsakal nakli Dios aan Dios jep ala kwelityal. Amen. Harap na siya, gloria a Dios, aleluya. Maligatye, gloria a Dios. Maligatye, aleluya. Alechocho.
Kabalik hakwa Dios, hermano. Nakwatiho kung kamagkakchilis liatinay. Ikasak linaw, chanrunak sa kwabili rati ni Dios. Managkasteng manas kaya nalip. Pero lain si. Lain ikinsteng aldirati ni Dios. Kamata sakta kwek alaat. Kauna kikat kapantyo si kung kamagkakliatinay. Katiyak lilikag kwa Dios. At Diyos sa akin naktok nagkwakwatina. At Diyos sa akin na nagkakikanalip. Marisat sa negosyo. Marisat sa trabaho. Pero lain tinya kwe. Diyos nakatsara. Diyos makusik na nakatril. Machachinak ni Dios niril ka Dios nasye nagatinrako nalik. Amen. Marilac onas je nak Dios ik anagatrah. Pero Dios je masliratin lain khonalik nikesin rajan. Hermano, kacharili kagwa pan Dios nak nagakelin trabaho. Pan Dios nagkakakagwa li negosyo, li ketong, li kokal, li familia. Marilaat sa akwin sa isk. Jadi kagwa, mas sabilat kikin kagwa. Mas sabilat cikrik ini juam, toh kuanin papa, toh kuanin mama, toh kuanin familia. Mas sabilat. Sa kirutin ka na kingkat sabilat, Senyor, kwisakat o sa kutsot, kwisokwaak, kwisokak, skwabisyap, kusin kokal, skwabisyap, kusin sumatin, Senyor.